Kajingai jungu try jungu Jesus Christ bargajingi jungu blay lam bargajingi slog jungu men simba koi kendon rekan bar pi baro Rekaba piru. komen kepada bain au Jesus Christ agar mas koi tongi duai nagbenta i ashini marthong berake kesengi kha jungi minda kasngi tongi kerpadi au Yesu wan kerku ya i barabor और कुम जरूरत tongi duai nagbenta ki i kasem jong i ba George Stevenson Lincoln badi kong badaya kemen lang bad samut ki kun bakin iom e gajing khor jingkia men par men sim barto min duar na kebenta bara gajing tumo bo per chuki bad kat bang yeng mar ku duan jong try ban shibinda agne ka mas ko kuin ban priang yaw jisu ka po ko donor jongi tungin ay tiru maru jisu bara gajing tumo jongiro tungin duai nagbenta ka i kasam jongi nagbenta ka kumikik pa jongi nagbenta ki kun jongi nagbenta ki men ki pura jongi warkat pangedan IT bara gajing tumo jongi maru jisu tungin ay tiru bara ki pop jongi tungin sumusi syupangi pop jongi namar manlag sngi langba ki pop jongi ngipin sumusi yaw jisu Tongi por mengiklan iriau ne, tongi por mengiklan iriau Jisu. Ya kena kapor ketbang gedon agmat Jisu. Tongin IT baru pipop jongi, bertongin kepadiau Jisu bat pin kudiangi, ban sait kudiangi na bar pipop. Ngapla Au play berbuah baru. Berarti komen kepada. Pahala bokshibune. Dari cimberkan. Dari tin. Dari kam. Dari cimlek. Dari cimlek palat sunat. Dari cimlek palat sunat. Dari cimlek palat pawe sunat. Namahan tetap mengkepari kemari awui. Kebaya sehat Yesus. Ya kiamat bagi kui. Bagi api komen kepada. Bantuan kebentaan sunat. How try praise me. Ublay balan borbaro unisne yangi bagendalam api ki pop jongi unialam yangi syakan cingim bam syukur. Amen. Soda
to ai ko try ko play jongi bangin iai ne barabor hakabaleri play namar ka jingkmen jongi kan pura janai tang hakaba shakri yame unong seng ya kie ki baba ibane gane dau try jongi Jesus Christ kum jongi ubat im parmasan sham gar barne baduman sima koi uplay juno la juno Amen. Kajimpulay na kitab jimpun pau kanang kabalay kat iwi terter hadu kabaar puan. Hau angel nang penyat ya kabalang sardes tu thok kumi. Utaw babat ya kehinyong mansiyam jong blay bat kehinyong klur udon man ang kumi. Ngatep ya ki kam jong pi ngatep ya kajing benanam bapidang im. Kau se pilayap tu kendit bendiu batu penklan ya kabarang sa yok kayap. Ngatep bagi kam jong pi baro kimpat biang habanda pura kamat ublay jonga. Tu da pura kamat ublay batukan mau kumnu pila beriang ya kata kabab pila yok semua. Tu sunok hak ya kata batu kelak bamudno. Lada pim syarai nganwan syapi kum unong tu hakapor bapim tip. Ngatep pabidhan hasades katu katni kibriu kibom syam petegit yala kajanko. Kini kinyat lang bat nga daki jandi namar kilong kibadawa yau bajop en sapenkup daga jankup balik ngan om pendam ya keteng jong u naga kitab jong kibaim Henry ngan play u hakmat upa jonga bat ki angel u jong u jaru badan ki skor tu shaskor tien jong musim hakabalang hau angel nong beniat ya kabalang sodisia tu thok kumni Usaki bala pansyanya babasisya, tenrai jang kijin thau ublay, undan ban ong kumni, ngatep ya kikam jong pi, ngatep bapim kluit lem nipja, katlu nganda kwa bapin long kani ni katay. Shim jik sneng nanga tutiit bat kaksiar bakabala prang hagadi, bapin rispa ta sisya. Kijan pong bali banda ya lagaran kadam, tutiit ya kajing sli ban kalan ya kikmat jong pi, banduk yoi. Hakmi ngayeng hajengkang bat ngatit. Lada ulu-ulu uyok sengaw ya kasur janga bat umpli jengkang. Ngan rumah po kayeng bat ngan syong bam lem bat u. Mauru lem bat nga. Yau bajok en ay ha syong lang bat nga hakaket janga. Kumbang ahi ngalajok bat ngalayo syong hasenda upa janga hakaket jong u. Jaru badan kishkor tun syashkor ya kaktiyan jong unsiw di palang. Kaktiyan utray. Nakasam khatsan kanabar brius pa propunyo. Kasam khatsan kanabar brius pa propunyo. Ka antifon ka baam. You are
bau trai jumpi peruan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undom ringka barpi Ringka berpiru, kajing pulai na gospel bakui katkum ulu khans. kaburong biru trai. Ujisu ularung hapo Jericho bat ula iyan ng bakasno. Lanon hangda uwe ubriyu ubakerteng u Zacchaeus urangba nong krong kachana bat ubarius pa. Wala persan ban yoi uno uday ujisu. Penray shimla ba un bon ubriyu maupat ulong ubalingkot rinyen. Kumda ulang mare shakmat badula kiu halor uding si kamor ban yoi ya ujisu ubadai yai nantha haba ujisu ula poi ha kata ga jakha ula khmir badula on ha Zacchaeus ko Zacchaeus hiar kloi ngamut ban sa haing chumpi minda kasni Zacchaeus ula hiar pin kloi badula priang ya u dagajing kemen kabakram baru kipaid ba kibala yoi yakata kila sedang yatnu une ubriyu ulay ban sans ngobha haing jong kinompo Zacchaeus ulay iyan hangta but ula om how try ko kendrat ngan ay shiteng nagas pajonga akibaduk but lalag klop yano ngan siupat sausha Ujisu ulang ong hau kajing penim kalaban akenege ing minta kasngi naba ule ubriyu ru ulong ukun jong u Abraham but ukun ubriyu ulaban ban wat but ban penim yakiba laja ka gospel jong try Kajiro amir Chris. ko himin ko para bait how Jesus Christ aga gospel min dagos ngi ngelayas no shapang u Zacchaeus ngelayas no kumno u Zacchaeus ula iya kendu iya u Jesus bar kumno u Jesus ula penkela ya jingim jong u Zacchaeus bar kumno u Jesus ula penim iya u Zacchaeus ngelayas no ba u Zacchaeus ulong urang ba nongrong kajna ba ubarius pa but ulong unong popro hagmat kibriyo ulong po katagadaw gilayaws ngo kipait ba kila on unay ubriyo ulay ban sa ngobha haing unong po hoy homen ko para u Zacchaeus ulong urang ba nongrong kajna ulong barius pa but ulong unong popro henry ula kwa ban iya kendo ya ujisu ula kwa ban iya kren ban ujisu ula kwa ban sa ban ujisu katagamon ula trang ban priang ya ujisu ula trang ban yoi uwe ujisu ba u Zacchaeus ula iyos ngo Zacchaeus ula iyos ngo shapang ujisu ba ujisu ula pinkoi bon ki papang aba u Zacchaeus ula iyos ngo shapang jingi khai jong ujisu u Zacchaeus ula trang ban yoi ya ujisu u Zacchaeus ula trang ban yakren ban ujisu u Zacchaeus ula trang ban yakendu ya ujisu ba ujisu ula tik how do kat no u Zacchaeus u kwa ban yakendu ya but ujisu ula smotu une unong krong kajana une unong po ukwa ban kella ka bang katagadaw haba ujisu ula poi aga taga jaka ula khmir but ula ong ha Zacchaeus ko Zacchaeus
hiar kloi ngamut ban sa bat pi min dagas ni ngako ban sa bat pi min dagas ni ujisu ula ong ha usakeus wan sakeus ula hiar pin kloi bat ula priang ya ujisu dak jing kemen bakra bat ula ong ko kenrat ngan ai shithang nagas pa janga haki baduk bat dara ngala klop yano ngan siu pat sausha bat ujisu ula ong ka jing penim kala ban hakane ke ing min tangkas ni ko me ko para kum usakeus hatongi trang ban ia kendo ia ujisu haga jingim chongi kum usakeus hatongi trang ban priang ia ujisu kum usakeus hatongi trang ban ia kren bat ujisu kum usakeus hatongi trang ban yoi ia ujisu Harin usakeus ula yomar ia gejingis le bergejingit jong ujisu ula kloi ban aitilut ia ladai Radangi trang ban ia kendo ia ujisu Radangi trang ban pen kelna ia gejingim jongi ngiro nginsa yomar ia gejingis le bergejingit jong ujisu ha gejingim jongi Bat abangi yomar ia gejingis le bergejingit jong ujisu ha gejingim jongi ngiro ngilang ban aitilut ia ladai hakmat ujisu Ngilapan ay tinod yalade hakmat ujisu. Henry, ban yomar yaga jingis nay jongo jisu. Ban yomar yaga jingid jongo jisu. Giron nga ban trang ban yakindu yang jisu. Giron nga ban trang ban priang yang jisu hapoga donor jongi. Giron nga ban trang ban yakren ban ujisu. Kum usakeus udah trang. Kum usakeus udah trang ban priang yang jisu. Kum usakeus ulat trang ban yui ia ujisu. Kau para man lagas ngi hakapor mas ujisu utrang ban wan hapo katonor chuni. Ujisu ukwa ban sabar i man lagas ngi. Man kapor ujisu ukwa ban sabar i baro. Ujisu ukwa ban sa hapo katonor chungi man lagas ngi. Henry hatong ngi trang ban priang ia ujisu hapo katonor chungi. Man lagas ngi iwan hail mane bangi shibindaya kamas bakuit badon bun kibriyo ki shibindaya kamas langba ka YouTube channel but don bun kibriyo ki yosngau ya ka jingkren ka babha da ka YouTube channel wat habangi yosngau ya ka jingkren habangi shibindaya kamas bakuit hatongi trang ban yoi yang jisu Hatongi trang ban priang ia ujisu hapogo donor jongi. Hatongi trang ban ia keren bat ujisu aga jingim jongi. Hatongi priang ia ujisu hapogo donor jongi daka jingkemen kabakrau. Ban kapor ban kasingi man lagasngi hakapor mas ujisu uwan ujisu urung hapogo donor jongi. Henry hatongi priang ia ujisu hapogo donor jongi daka jingkemen kabakrau. Ngelias ni haga gospel usakeus ula priang ya ujisu dak jingkemen kabakra. Apa ujisu ula ong ha usakeus ngamut ban sabat pemi dagas ni. Usakeus ula priang ya ujisu dak jingkemen kabakra. Endai ko kamen kupara haga por mas endangi priang ya ujisu hapo godon jongi haga por communion. Hatongi priang ya ujisu hapo godon jongi dak jingkemen kabakra. Kumba usakeus ula priang ya ujisu dak jingkemen kabakrau. Agar nga mas pakuit tongin puson pa. Bertongin pan map na ujisu. Namar don kipor bangi bagila priang ya ujisu hapo godonor jongi dakip. Agar nga mas pakuit tongin pin kreya lade. Tongin pin kreya lade. Tongin pin kreya ia ke donor jongi ban priang ya ujisu hapo jongi dak jingkemen kabakra. Ini roh yang Yesus Kristus. Shalom, shalom, amin.
Yange, Hau lei bau dan bora, unok tau lei kudo, para Jesus Kristus kuno maulei jumu, utrai juli, ya wala belum siru ya wala kana kamaya Yesusi, ya wala syara yang popon Yesus status, lasana maya umum ya wala kadeu, lagia shibaya, harus dibalai berpadu goyang, lagia shemeng shom lei bau dan bora, nang lawan bersyara di dunia. Nanti yang musim kuy, apalah nanti kuy, harus disulap kuy, harus dimakan kipok, harus dipakai harus dibawa syukur. Amin. Kenapa laris Pak Andrew Bundai? Laris Pak Andrew Bundai. Tuduai kepada bagajing kenia jangan baca pi kanlong kepapdian pun hau play badan bor baro. Tuhan yang sekian nanti jombi, na benda ciro kurang berteng jombu, kacumutoi ni bebalang buku jombu baro kome. Daga jingkiriya bangit dan terba kutrai to ai bangit yai ne hakaba shakri yame wan hagi kam baba warto pin kre hangi kalabei kabasuk daw kris utrai jongi Amen. utrai undam ringkha bhatpi Ringkat bapiru, to kinti wala ki tonut diketir kisah utrai, to minaimu ya utrai ublai jongi kasong obat kedai. Koppa badan bor baro bar koblai bam chikut kashong hok bangit aingu yame man kapor bar man gachaka daw Jesus Christ utrai jongi daga jingkha ya ukris lapin kapat yangi daga jing shashi thom jongu lapin light yangi nakapok daga jing be part jongu nakibaya lapin ki im yangi shaga jingim bathumai but enda one pai hakaboro and play yangi kajing khang shaka hima pne te nabar kata lembar kikin hol angel lembar ki pait ba pneng baro ngi penbana yakabrom jome dakaba iai om And
barkane ka vain sashsin to ngai ti akmado jisu baro ke jing thumbo jungi khamda me to dumai nagbenta i ashini marthong barake kasni khan jungi minta kasni barkum juru to dumai nagbenta ke ingasan jong iba George Stevenson nkhoi ba i khom badaya kemen lang wat saung ki khun bakini yo barabo ne ki khor chi kya men parment si wat na kemen ta ba ki jing thu ba pa ba tu ngai tiru ma tu jisu yak prathai ba ko ve khamda me na kemen ta ba ko ve no ne ki jing phang coronavirus tu ngai ka phar yo jisu ban pin khoi ya ki ba da shisha melog ko khoi ko try ketumai jonga jing khoi baro namar katang ik phali ame to pin khoi pin kintang igene gi jing tarba jongi da ka bapha yomen sim jome kumga unjer halor jongi bakindo kilalong yangi kamet balgasna jong try jongi u Jesus Christ Hakapor balatino yau bat dalakaman sumobha ula pidiyang yagajing shashito ula shim yau pu bat dakaba aimu yami ula kediya yau bagla ai halakis sendran ubong to shim bardobam nakhane pi baro namar kane kalom kamet jona yakaba NIT nakabanta jongpi aga jiu kerukom kendala ia bang ula shim ia kakuri bada kabang aingu biang yami ula ai ia ka halaki sendran uong to shim bato di na khane pi baro namar kane kalong kakuri juga snam chunga juga jutham bathumai bad bam chukut ia kaba en pen mena kabenta jompi bar na kabenta ki babun ia kaban ma ia ki pop to le ia khane ban kan ma yana Kajing maya jong kajinge namar katangi ki bapen men tha ya gajing ya bargajing me phat jongo gitarwa habe ko try ya ko jaga jingim bar ya ka khuri jaga jing peni ngida aigo airam namar malani yu yangi ki bapen ban ya ka mar jome bar ban shakri yame da ka bas ngore ngikr phadi yame bangi ki ba yo men tha ha kamet bargas na ho kris ngilong ki bala penya tule kawai document sim bakoi token mau ko try ya kabalang jome kabala priyang hasatla ka perthai borto benchana ya khaga jingit ringkat bar of Francis pa ko jogi ki father ansel ka administrator jonga diocese jogi par baro ke lingdo par kerenium token mau lamro ya hilmen ki para shin rang bar kintai ki balayo thiya da ka karmal ya ga jingme phat
But ia baro ke bala kelar mahaga jing is nei jome. To priang ya fi shaga jing shai to khamar jome. To is nei yang baro ki krpani yang Kurguru da betrai ine ki kun jome. Ke bala ban seminta ha kene kemas pakoi ban priang ya me apoga donor jongki. Kurguru da betrai na ka ing kasen jongki. Ke me ki pan jongki. Ki kun jongki ki hin ki para jongki. Kurguru da betrai bar ke jing thumu baper jongki. Ya itu bar jome betrai Jisu I asheni marthong Ibarat ya kesini kha jongi minta kasni और कमजोरी दुआएं रखने थापी का संजोंगी जॉर्ज स्टीवेंसन लखोई बड़ी कौम बटाया कमेंट लाम बट ये दुआएं रखने दासाओं की खून बाकी यो बराबर एक जिंको जिंकिया में बरमें से बड़ी दुआएं रखने ताबार के जिंक तुमो बफेर जोंकी ये इतना कमाट लोग में कुछ माय जिसु एक प्रथाई बारों को वे कम दामे ये दुआएं रखने ताबार को भी कोरोना अपने के जिंक फाम कोरोना वायरस Iker padi me kutra Jisu wan pin koi yakhi baro. तो कि दोबारा ना कमेंट था बारो कमेंट सीम के बाद क्लार ना कम दामे ना कमेंट था बारो कमेंट सीम के बाद हगड़िंग पिन कोविड बालंग बाबा जिंग दुमाई जोगी उबले उनसे पिन कोविड यकी उबले उनसे माप यकी करang बाकेला ban या कंडो या उबले बारो की आगे पर करी कोविड आपने मार्कमान करang बार कार पर कमरे या तेईस सुडी पर कोई कमी जो उबले उज्जस पर कोई कोरियम जोगा कि apostol bakoy o Francis de Sales bakoy pat baro gore koy कि बाला पेंस में भा ये में पत्तंग लपते गिंडक लों के बाबेट बान ये बन थाले भाग जिंगिम बाम चिकुर बट बांगिन यारो बट पिंडोन रोम ये में दाउ कुन जो में ओ जीसु क्रिस्ट दाउ लंपदु बाधाउ kan long kabe ublay pamadan no aga jingero kabe jungmen sim bakoy baro ka bro padaga jingero junom la junom Amen. such as into ne the mod jisu baro ka jing tumo jongi kat ba e duai ko a jongi ba ne kalong bakoy katring jongme kalong ka ma jongme kalong ka ma jongme Aku hendak membangun doa yang minta kecimbang cumi kabar sini bertemat yang diberikan cumi membangun doa berdoa ini orang mengisah kecemasan yang mereka pelajari nasi top pelaj yang ini kepar kutrai nagi jinx niu baro agar jinx bor jongme toai jingsuk jingsai gisni jongi kan bada ka jingarap ka jingis nei jongme ngin lai barabor na kapop barngin iyo jingara na jing jing char baro kat ba ngidang ap khmeri dia ke jing kharmen bakoy bar ka jingwan pat jominong penim jongi u Jesu Christ Namara ka jombe ka long ka ima ka jombe ka bor ka kaburong junom na junom kutrai Jesu Christ me ubala onga ke apostol jome ka jing suk na I hapi ka jing suk jonga na ai hapi what pain yaki pop jongi henry ke jinge janga balang jome bad haga jings bol jome to ya ke jing suk par ke jinge tele ka bai kat kum khamon jome mame uba im balabasin shan juno la juno Amen. ka jing suk try kan ron barabor rang kha bathi Bengkar to meter be ka jing suk ibe ha ibe pat Those frozen
priu khu lam bro jong oblei hak me ba ke noya ke pop jong perthei su ki toy ki bala khot sa ke ching khwai jong khu lam bro ko kekeraran sosok ko yang Neresh omber kiri aku suci dengan atas ya. Yang
Tuhan Yesus berapa ya keren pergi Tuhan Yesus mit Tuhan Yesus ikut dia me berkat ku yang ini kerba ilaban Tuhan ban priang ya me lepas ilaban Tuhan ban yang ku yang kerba ilaban Tuhan ban yoi yang kerba ilaban Tuhan ban ya keren barbe berapa kumamala pinim yang usakeus kumamala penkelaya kucingin jaga sakeus Tuhan Yesus penkelaya yang itu pinim yang itu Tuhan Yesus namadong kipor bagi bisnosi yang medan bagi kopsuni Tuhan Yesus makan kipor kumamala rum pojoni penkelaya yang itu Tuhan Yesus pinim yang itu Tuhan Yesus berkau yang itu Tuhan Yesus kenapa ilaban Tuhan ban priang yang meri berabot juga jingin haleluya 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 to media duai Kopa ubaha pening ay bagi Kris bagi daleni yang utrai jongi Amen. utrai undang ringkan barpi Ringkan berkiru. ublay berbor baro un kekuya pi upa badukun badumensim bakoi Amen. tolek suk yaro utrai dapat jingin jompi Mismo Yahweh. Kenapa sans pak sapusap sans pak sapusap Ini roh Jesus Kristus. Shalom. Amen.